Thokozani makhosi amakhulu. Umamlambo, inkosazana yamanzi, makhosi izulu. Sizokhuluma ngamandawo namhlanje balaleli. Ayini amandawo? Kuba yini ngumakhosi izulu ngiphinde ngibe namandawo? Kodwa ke ngoba amandawo abantu abakhulu nabahloniphekileyo, isithunywa esinamandla, esihlonishwayo. Before nje ngithi gabu kancane ngaso, sizoqala nje sithi ukubavusela kancane. Oya 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 kufakwe nyango kufakwe sisi. Oya 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 kufakwe nyango kufakwe kona. Oya 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 kufakwe nyango kufakwe sisi. Oya 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 nawe uwe awo ayithanda nawe uwo awo ayithanda nawe uwo awo ayithanda nawe uwo awo ayithanda nawe makhosi amakhulu. Thokozani, makhosi izulu, mamlambo, inkosazana yamanzi, makhosi amakhulu. Ngiyanibingelela nonke emakhaya balaleli. Seside lesikhathi sagcinana. Mhlambe sekuphele inyanga ezintathu nje ngagcina ukuza la kwa YouTube. Bengisebhizi ngemimoya yami eminye ngiphakamisa ngoba kuyenzeka ukuthi ungaqondani nomoya owodwa, kodwa iba khona eminye imimoya efuna ukuthi yonke uyinakekele ukuthi into zakho izohlangana. Namhlanje omunye umuntu angangibuza ukuthi makhosi kuza kanjani ukuthi umthandazeli unebandla ende uphinde ube namakhosi ongwakaZulu isibongo Mageba undaba ezitho sithuli. Amandawo wona kuza kanjani ukuthi ube nawo? Balaleli, amandawe abantu ebabevela eSouth East region beza la eSouth Africa. Ngeenkathi zabo khokho bethu omkhulu oMageba ondaba ezitho, amandawo ake wafika kwa KZN abekhona namanje asekhona. Mabefika balethwa isimo sokuthi bafuna imisebenzi, and then abanye ke bakha, abanye bashadeka. So ke ngibuyele la ukuthi ungibuze ukuthi makhosi kuza kanjani ukuthi umakhosi umntwana uphinde ube namandawo. Sengibekile-ke kuyenzeka mina amandawo wami izalukazi zami, abokhokho bami ngale ezalukwazini, makhosi amakhulu. So indawo, igama ekuthiwa Amandawe directly is translated from the place Yamandawe. KwaseZimbabwe ikhona indawo Yamandawe, makhosi amakhulu. Namhlanje I'm not gonna go deep into the origin history of Amandawe, but one day I promise that I will do a full blog where I will explain the whole process of Amandawe. But yebo ngihambile ngayothwasa, because mawuba namandawe, amandawa awezi awodwa. Amandawa ahamba ngokuthi kumele uyo initiate and then ube uthokoza, ahambisana namanguni. Kumele uqala uyenze ini, umnguni wakho kuqala ame kahle, then mawuceda ke so ulandela ngani namandawe, makhosi amakhulu. Amandawe ispirit esihle kakhulu balaleli.
ispirit esinamandla. And uma wena uzotshela ukuthi uzaphakamisa isithunywa sisodwa, uphakamisa amakhosi awodwa, bese ushiye umndawo, uzolimala. Bayingaka abathandazeli abagcina balimala ngenxa yokuthi azange balungise amandawo wabo. Ayingaka amakhosi agcina agulela ukufa, abanye baze bafe because of abalungisanga amandawo wabo. Makhosi amakhulu, kubalulekile ukuthi mawunobizo uyenze yonke into. You must cover all your spirit. Don't focus in one thing. Ngiyazi ukuthi abanye bayasaba ukulungisa umnguni wabo because they think ukuthi mawuqale walungisa umnguni noma wayenza uthokoza, you call it either way, so kumele ube isangoma. Ungahamba uyothwasa balaleli, ulungise yonke into yakho, umnguni wakho ahlale kahle ukuthi uzokhona ukuthola amandawo wakho, ubukhosi bakho bamandawo. Phuma kuweke ukuthi uyachubeka, uba uhamba imigidi, uba uthokoza noma uconcentrate ifocus yakho kumandawo kuphela. Makhosi amakhulu, ukulapha kungendlela eningi. It's a choice yabantu abakwembethe, it's a choice yabantu abahamba nawe, ukuthi wena ke manje siyabonga ukuthi usoziphakamisela amandawo umdlela umnguni wethu, therefore manje sesikufuna la. Mina ke ngumthandazeli nginebandla, ngumakhosi namandawe, ngineyithunywa. Ithunywa niyazi ukuthi zihamba nabalozi, yonke lento kuyenzeka lokho bantu abadala. And kube kuhle ukuthi mawumuntu uyilungise yonke imimoya yakho, amandla asekhona. Ungalungisa imimoya yakho la usucritical khona, izinto zakho sezingasahambi kahle. Niyangazi ukuthi ngisho ukuthini. I don't want to threaten people ukuthi kumele bathwase. I'm not like, but you know ukuthi ithonga liya kutitinya ukuthi and kuya ngokuthi ulalela kangakanani, ngoba the more ungalilaleli ulidelay likutitinya kakhulu, uphaphame sokulate. There's nothing wrong ukuthatha umsebenzi wabantu abadala mawuthatha ngenhliziyo, yonke into yakho ivele ihambe kahle ikhanye. Siyazi ukuthi because of the doctrination eyafika nabelungu ukuthi mawumuntu oyinyanga ofana nathi, usesimene esifana nathi, kwakuthiwa uyathakatha, umthakathi noma awukholwanga. Angisho bayasho njengoba basho ukuthi uJesu umhlophe, lezi zinto esizenzayo zobungoma, yonke lento le akusizi into zokukholwa, ayikho leyo nto. They were playing imind yomuntu omnyama. Mina ke before ngithatha ubizo lwami, nangumzalwane omkhulu, church to church, you name them, bengumama wesambatho saseRoma, ngaba umzalwane. So what I'm trying to say, bantu abadala, ucolo kancane bayasidisturba lapha, awuthi sicime la sababona late labantu. What I'm trying to say ukuthi since ngilithethe lolu bizo, I've learned ukuthi sengichumana noJehova ukwendlula loya ngisashumayela ngumzalwane. Sengi very close because whatever I do, noma ngilapha umuntu afike endumbeni, noma umuntu athi uzofemba, noma umuntu ahlola, noma uyenzani, qale kuphakama isithunywa kuqala. And isithunywa sihambisana nani? Nenkolo. Asekeni ukudlalwa abantu abamnyama. Anyway, asikho lapho, sizabuya ngelinye ilanga kuleyo topic. Inkosi amakhulu. So Amandawe, we can refer them as a water spirit because the Ndawe people mabafika kuma forefathers wethu, most of them beba crosser the Zambezi river ukufika la, and a lot of them they bafela khona lapho kuleyo imifula leyo, kusesekhona izimpi, yonke lento le eyayenzeka emandulo. So some of the Ndawe people have traveled to our villages to pursue the trade and work, as I said earlier on.
And they then work very closely with our forefathers, and some of them were buried khona la ezweni lethu labo gogo nabomkhulu. So kuyenzeka futhi ukuthi mawuba namandawe those people laba bebaphila nabo babwakho nabo khokho bakho yibo abafikayo esimeni sakho bathi besinisebenzela senza imali or nina nasithathela umnotho wethu. Therefore sicela ukuthi usiphakamisele imoya yethu ukuthi kuzoba khona ukuzwana kwemimoya kubokhokho bethu, and then izinto zakho zivele zivuleke makhosi amakhulu. And kuyenzeka nje bangishilo ukuthi abomkhulu abanye babe bagana abogogo abafazi bamandawe, utho ukuthi nami ngisukulwana mawuthi uyayilanda lemuva kungenzeka ukuthi izalukazi zami bokuwe like bokwa Amandawe makhosi amakhulu. I'm trying to talk Zulu so that at least everyone will be in the same page, because masenza lo masikhuluma masifundisa ngozomoya, it's even much better masikhuluma ulwimi lethu. Kodwa ke hayi ngoba abomkhulu abanye bethu basiletha la eGoli, sazalelwa la eGoli nesizulu sethu sithi but hayi kuyazwakala makhosi amakhulu. So another Ndawo spirit they came and passed through the relationships of our father, and either for their healing and to bring peace to their restless souls. Niyangizwa ngisho? So idlozi lasekhaya or idlozi langaphandle liyakhona ukungena mntana sekhaya, bese ke mase lingenile liyazisho ukuthi kufike leso sikhathi sokuthi vele uwaphakamise amandawe wakho. Amandawe azithobile, akusi spirit esiphaphalazayo, akusi spirit esinomsindo, ispirit esizithobile esikhulumela phansi, and amandawe anamandla makhosi amakhulu. Mina ngumakhosi, so amakhosi esikhathini esiningi awalaphi, ayakhetha abantu azoba lapha, bayathunyelwa vele nje kube iqueue bonke abantu ubalaphe ngamakhosi. Cha, akwenzeki kanjalo makhosi amakhulu. Amakhosi ayakhetha, ayaselect abantu okumele ubalaphe. Esikhathini esiningi ngisebenzisa wona amandawe mangilapha abantu makhosi. Iziningi izinto engisazozikhuluma ngamandawe. Kuningi okuhle amandawe asenzela kona sabantwana bethona. Namanje there will be a lot of Ndawe people, because mawuthi uyabheka abezizwe bagcwele la eSouth Africa. The spirit will still grow ezizukulwaneni zethu. Abanye bayagana nabantu base-Africa ngoba manje umuntu ayikho lento esafunzwa abelungu ukuthi abantu bangale amakwerekwere, ayikho lento leyo. Nathi bawoZulu omageba sithuli sinawo abomkhulu nabogogo ebaya le eAfrica ngenkathi zezimpi, and manje la bahleli khona bahleli namandawe, bashade namandawe. So ke umageba undaba izitha, yebo uyaba namandawe, unayo umnguni, uzolungisa umnguni wakho uthwase, bese mawuceda ukuthola amandawo wakho, then ke mawuceda so ngakhona ukuphuma ke ulungisa amakhosi wakho bakulungisele wona. And amakhosi awathwaselwa, amakhosi ayazenzela isikhathini esiningi ngenxa yokuthi ulwazi abokhokho abasekho. Uye nje ufuna umuntu owumakhosi ukuthi akulungisele wona ukuthi ahlale kahle makhosi amakhulu. Ngiyajabula ukunibona, bengikhuluma lokho nje ngoba mina abantu bayangibuza ukuthi mara gogo wena unamakhosi, wena bomkhulu bakho bazenzele kudala wacala ukulapha, kuze njani ke manje sesizwa bathi uyele eMaputo uyolungisa amandawo.
So manje seniyazi ngiyakhonakala ukuthi ube nawo yonke le mimoya. It's possible. However, khona uzo-excela kuyo, khona izoba namandla isebenza isimeni sempilo yakho, khona ezoba khona ulungisele bese ibe kahle nje lo ke wayilungisela. So there are other people that will ask ukuthi hey mawuyothwasa it's not possible ukuthi uthole umuntu ozokulungisela yonke imimoya. It's possible bantwana basekhaya. It is definitely possible. Kodwa loyo muntu loyo kumele yena self angeke uye kumuntu wamakhosi ongazange aphakamisa Amandawe, ongazange alungise umnguni wakhe bese expect ukuthi njoba namakhosi kuphela kulungisela Amandawe. Ayikho leyo nto leyo. Ayikho. Amandawe akhona. And kunomehluko phakathi kwaMandawe, kunomehluko phakathi kwamakhosi nonzunza. Amandawe njoba ngi-explainile ukuthi imvelaphi yabo ibuyaphi ukuthi bafike la kithi. Unzunza most of the time uhambisana nesithunywa, uhambisana nabalozi. Unzunza umoya clean ongafuni nje ukunqola. Ingakho ngisho ukuthi uyakhona ukuba nayo yonke le mimoya, uyiphakamise uyilungise bese egcineni ke elakho idlozi yilo elizokutshela ukuthi okay siyabonga ukuthi lokhu kwenzile tiki, lokhu kwenzile tiki, ngoba okhokho bethu bahamba bangalungisanga into zabo ngenxa yokuthi bebaphila under i-apartheid. 4 generations bebaphila under i-apartheid, basaba ukuthwasa, basaba ukuphakamisa umnguni, basaba ukwenza yonke lento because they were indoctrinated ukutshelwa ukuthi our job, lo msebenzi wethu wethonga, it's witchcraft. And ayikho leyo nto leyo. Mina ngithwasile, ngaliphuza ngaliphalaza, emini libalele, amankenga nabhekile. Ngathola Amandawe wami, ngamparula umndawo, wangihlala waba kahle isimeni sempilo yami. Ngasiphakamisa isithunywa sami. Kumanje ngisebenza ngaso isithunywa kakhulu. And ayikho inkinga. Ayikho nje inkinga, akukho ukuklashana kwemimoya. Wena mawuphahla mntana sekhaya, mawuphahla ubiza amadlozi wakho, it depends ukuthi wena amadlozi wakho uwabiza kanjani. Mawuzolayita impepha nje uthokozani kubomalume kamama, thokozani kubomama, thokozani kubomalume bababa, thokozani kubobaba, kuzoza yonke le mimoya engcolile nehlanzekile. Ene mababiza bonke laba abasekukhanyeni isikhathi esiningi badedele emuva kuze le moya yakho ezokwenza ukuthi ugcine uthakatha, ugcina uba nesikhwama esingcolile, ugcina or laba abanye abathanda imali ke abangafuni ukusebenza ngethonga, abafuna ukwenza izinto zabo ezisheshayo bese bayathwala ke. And futhi ke into ukuthwala ibhlungu kakhulu bantwana basekhaya. Ngoba masothwalile kuyafana ukuthi sothethe lonke lethonga lakho walifaka esigubhini. Alisakhona ukuphefumula, alisakhona ukuyisebenzela manje seliyasetshenziswa. Kuningi esizofundisana ngakho. Very small bathi dynamites come in a small packages. Sabanye abantu asithandi nje ukuphaphalaza. Hayi ukuthi masithulile singabi active kakhulu ku YouTube, ayikho into siyazi. Kusuke kuyithonga lethu nje lithandayo ukuthi ezinye izinto singaziphaphalazi. Kuba kuhle umuntu ayifikele kuwe, umfundise yonke into. Noma umkhombi mina nje ngingulo muntu nje kwayindumba yami angeke ngize ngivezela kwa YouTube.